Dobre sme. Čaute ľudia, dneska vidíte u nového videa. A dneska si zahráme, jak sa to volá? Home Alone. Home Alone? No a čo sa tu deje zase? Ne. Čo? Počkaj, je tu ten pavúk, Sebi, tu není ten pavúk. No veď, lebo sme nespravili ešte chybu. Áno, tu je... Mne to ubralo hápka. Máte poza mňou. Čo, tu je I got lost walking home. To, Are you počkaj, to okay? je... I don't know where I am. Can you bring me a To je phone dobrá. so I can call home? Áno, je dobrá. Thank you. I will get you my phone. Máme ju následovať, kam chce ísť, vidíš? Ona chce... Mobil. Ona chce... On. Kokos, dobrý iPhone má. No, Apple. dobrý iPhone máme. Ja som jej už dal. Mom? Can you come get me? Ona volá mamina. I never did. Viem. They've been dead for a long time. Tak to bolo dobré. Počkaj. Áno, dobré. Však to bola malá typkina. No veď. Prečo by sme ho mali brať ako anomáliu? Sebi, videl si to? Tak táto bola zlá. Áno, a Sebi, videl si to, že tu ten jumpscare? Kamo, toto bola totál zlá. Áno. No tak ja som tu teraz videl úplne príteru toto. Máte, tu je krv. That faucet. My parents didn't tell me about that. I just go where the work order sends me. Open the door and I'll get it fixed real quick. Otvorme. Neviem. Sebi, pozor. Oh, I got a work Je order. dobrý, je dobrý. Wait, I'll be quick. Musí byť dobrý, lebo to bude potom... Fuj, ty kokos, on sa tam asi... Pane. Tam to bol zlý. Sebi, on nám tu zhodil toto. Kväčina. Faucet should be good now. A neubrala nám to sanity. Tento bol zlý, pozri. No toto už tu bolo. Z tej devčiny. Áno, tak to... No, tak to, čo tu všetko máme. Á, musíme... Tak. Robíš to? Čo? Však okná... Však okná musíme umývať. Ty čo si? Sorry to bother you. I'm not feeling great. Are you okay? I just got Však mi really povedaj, ne? dizzy. Could I rest in your bed for a few minutes? Oka, tak sa ty choď tam I just need to spraviť, čo rest ty a little. A tu sú... Táto je dobrá? Neviem, nevidel som ju. Vyrábiš po... Ukáž. Ale zas tam v tých vlasoch, vidíš? No však aj ešte má niečo v bruchu, to Ne, však je tučná. je divná, je strašne divná. Oka je zlá, ja to vidím na kamere. Alright. Vidím I'll to try to na find kamere. somewhere else to rest. To bolo jasné, že to bola zlá.
Vlastne jasné, že to bola zlá, áno. Jasné, že to bola Bola to dobrá, lebo to je pavúk. Však to tam bolo aj predtým. No čo? Tu bol týpek. Ja som nič nevidel, ja som bol to otočený. To je nejaký bezdiak. I haven't eaten in 2 days. To je nejaký bezdiak. All right, friend. Už Belly. Matej, on bol zlý, na kamere nič není. No však to bolo jasné. Počkaj. Chcel by sa pozrieť tu. Dobre. Už nemusíš. Ja, kde si? Ty, zmizni. Čo, však tu nič není. Však v tomto, tuto bol a teraz zmizol. Ja som nevidel práve. I need help with something important. What is it? I can't say it through the door. Why not? Zlý. Private. Just Okay. open up for a second. Čo má? It's urgent. Však povedal, že nech okamžite otvoríme dvere. Fine. to Leave vie. the kid alone outside at night. No, on k nám príde. Fá. Povedal, že k nám príde a uvidíme. To. Sebi, ty si sa tak zlákol? Áno. Ty si bude zapíšiť. Ja viem. Lebo, kamo, ja som úplne nečak... Kamo, to bolo, že ja som tu bol a kamo, tuto na mňa kamo niekto vyskočil, ty kokos. Balerína I'm practicing cappuccina. for recital Mi. to my choreography. Bye. Right now? Please, I just need a little space. Ty sa ako zlákol úplne. It'll only take a minute. A kamo, ľudia povedia, aký to bol jumpscare. Open the door. So much. Okay, watch closely. Zlá, ona je zlá. Sebi. Ty netoč sa tu. Ty sa tu ne... Like watching. Pozri, čo sa stalo. Jej, máme tu preliesku. Sebi pokazili aj moc. Ty kokos, sanity máme 30. A ja Sebi, tu je krv. Tu je krv. Tá tam už bola dávno. Ale máme 30 sanity, to... Ako prežijeme? To neviem, či prežijeme. Pekné ľudia. Zlý. Tu je netopier. To je Drakula, netopierik. Step inside for a moment. Why? Zlý. Cold for hours. Na kamere vyzerá dobré. To make myself please just in. No ja neviem. Ja, však to je Drakula a na kamere veľmi dobre vyzerá. Počkaj, to je dobrý, lebo na kamere by nemal byť vidieť, ne? No, je tam vidno, len... There's only so much. Ty parcha. OK. Good. Sebi, toč. On sa nezlakol. Kamo, to nebolo ani strašidelné. Kamo, kde je sanity? Sanity. No tak, musíme ísť potom znova. Ale stále budeme natáčať, že? My sa nevzdáme. Sebi.
party To je tonight. ešte Party? Ona je Yeah, reperta. you should come. I don't think I can. Počuješ to ozvenu? Ozvena. Boring. Ano. Open up. I'll give you the address. Ne. Have fun staying home alone all night. Nebudem sa pozerať nikde. Yes, dobre, 10 sanity. Koľko máš? 10. A ja mám 10. Táto bola dobrá. Toto sme urobili dobre. Ja viem, ale to je zlé, že máme 10 sanity. To je dosť zle. Máte komu tu tam tu niekto nasprejoval? Však to tady? Aha. Ale to. Please, I'll be quick. I No. wouldn't ask if it wasn't serious. Na kameru vyzerá? Ja neviem tak. Ani ja. Čakáme to, jak máme vedieť. No tak sebi čo robíme? Ty ješ správ. Správ, čo chceš. Thank you, seriously. The bathroom is right there. You're saving my life right now. To čo? Som to vedel, on chce ísť na vecko. Tak to bolo jasné. Yes, kamo, dobre. Kamo, to som dobre spravil. No, obidvaja, a ja len som si myslel, že potrebuje ísť na vecko, však si to nevidí ako prvý. Ne. Však to robil. Však videl si, čo robil. Chcel ísť na vecko, ako by utekal. Opa, sorry. Wow. Ne. Kamo, teraz sa tu niekto spavne. Kamo, úplne aj. I need To je zlý, to som videl. You want me to be in your stream? Áno. Nie, nepôjdeme streamovať s tebou, nepôjdeme. Alright, Jack, Nepôjdeme. we're out. That was kind of Nepôjdeme. mid. Vidíš, hovoril nám, že máme 0 aura. Že máme 0 aura, že máme 0 IQ, nám hovoril. Chápeš? Aký je hlupák. Ale dal som to dobre, že? Áno. Máme to tu úplne doničené. Boyfriend just broke up with me. I'm a mess right now. Can I Áno, use tak the to je tissue? dobrá. Toto viem, táto je tak dobrá. Thank you. The bathroom is next to the kitchen. I'll be quick. Lebo, vieš čo? Tu to zradil muž. Muž ju zradil, že muž... Tak ona zradí nás, ne? Nie, ona sa potrebuje vyplakať, lebo stratila svojho muža. Teraz Morka. Ona je dobrá, to viem. Ľudia, sorry, ja teraz jem čipsy. To tam tak chrumka v pozadí. Thanks for being nice about it. Tak? Kamo, ja už som bol na to pripravený, čiže nezlákal som sa. Ja som nič nevidel. Dúfam, že neuvidím. A koľko máš sanity? 10. A ja 10 stáva, no. A my máme spoločné sanity. Aha.
zas ten Hey, zlý. I'm your new neighbor. Kamo, koukni sa na jeho oči. It's kind of No late. však to on je... Na kamera. I got excited. Open up for a second. Meet you properly. Great first impression. Ne, bla 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 bla. Bla 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 bla. Dobrá. Ono zhasli svetla. Brofa. Kamo, Ľudia, musím tu byť. Musíme mať 100 dverateľov. To je teraz náš cieľ. Aha. A odhalíme sa, keď budeme na 100 dverateľov. Nie, za milión sa odhalíme. OK. No, tak to bude za dlho. Keď nám budú ľudia vstávajú. Till tomorrow. I'm stuck on Dúfam, že... question 7. Can you Zlý, zlý, zlý. open the door so we can compare what we have? Fine. To je ten skúpaný. To je ten zmutovaný. Určite. Si mi vidíš to? Čo? Dobre, on sa plázil po zemi, ten type. My dog jumped over your fence. Go. Can I go into your backyard and get him? Ja neviem. Kamery. Tam sa Surround strangers. Je dobrý. na kameru vyzerá dobre. Thanks. Got him. Thanks. He's usually way calmer than this. Poďme do rohu, poďme do rohu. Sebi on odišiel len. I'm home. Yes, You're okay. Thank God. You made it through the night. But yes, I see you didn't earn enough allowance money. I know you tried your Sebi, best. sme to dokončili? I'm not mad, but you know počítaš. what this means. No reward this time. We'll try again tomorrow night. Daj Sebi skip. My sme to dokončili. Ľudia, to bude všetko. A ja sa s vami lúčim. Čaute.